Muraho abakunzi bacu, abakunzi ba Vision of Umurenge TV1. Mbere y'uko tugira icyo dukora cyose, reka tubanze dusenge, hanyuma tuze gukurikizaho ibindi. Reka turarike pasiteri adushire imbere y'amaso y'Imana. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye imbabazi n'urukundo ugira. Turavuze ngo ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Turakuraritse Mana muri ibi biganiro tugiye kujamo kugira ngo ubane natwe, ureke ibyo dukora byose tubikore kugira ngo icyubahiro gikomeze kikugarukire. Ngaho ubane natwe kandi ubane n'abadukurikiye, mu izina rya Yesu, amen. Pasiteri arakoze rero. Uyu munsi kuko mubibona ni umunsi udasanzwe, batewe iteka n'umushumba kuri channel yacu ari nayo yanyu. Rero dukomeza gusaba n'abakunzi bacu gukora subscribe, niya channel yanyu ntirahinduka Vision of Umurenge TV1. Abo muhorana ni Nyamutima Emerance. Yego. Dukomeje gushimira abakunzi bacu bo kuri Vision of Umurenge TV1, abakomeza kutuzamura bakora subscribe, like, share na comment. Ikindi twishimiye kubana n'umushumba hano kuri kino kirambi cyacu kugira ngo tugire icyo tuganira, tugire n'icyo tugezaho. Ariko mbere tutarakomeza inkuru, tutarakomeza ikiganiro, pasiteri banza wibwira abantu, hari abantu bashobora kuba bagukurikiranye bwa mbere batarakumva. Ubibwire amazina yawe n'uwo uriwe n'umurimo ukora, hanyuma dukomeze. Urakoze cyane. Amazina ni Nkurunziza Gisindo, nkaba ndi umushumba. Dufite na channel ya Kingdom Light TV. Urakoze. Sawa, urakoze. Abakunzi bacu tubafitiye amakuru menshi. None se mushumba, uri umushumba, uri muri ihe torero, ukorera hehe? Hano muri Kenya se cyangwa ahandi? Urakoze cyane. Kuri ubu dukorera hano muri Kenya, hariya Kayole niho dukorera umurimo w'Imana. Murakoze. Sawa, urakoze. Kuko twari tubabwiye uyu munsi twabazaniye pasiteri kuko abantu benshi bamugiraho ibibazo. Nimvuga ngo abantu benshi bamugiraho ibibazo nuko afite ivugabutumwa ritandukanye n'irindi rihari hano hanze. Niyo mpamvu tuvuze ngo twabazaniye pasiteri ngo kugira ngo tumubaze ibibazo bijya uza wibaza, nabijya nza nibaza, turakubariza. Turi intumwa za rubanda. Pasiteri rero twarakubonye ku makanisa atandukanye, tukubona ku macana atandukanye, twumva ufite ivugabutumwa riteye ubwoba. Tukiryumva twabanje kugira nk'ubwoba, ariko ngo ukomeze kurisobanura. Buriya ubujiji ni bubi. Ngo ukomeze kurisobanura, dushaka nko kumva, ariko nyine nubwo tutaragera kuri ku ijana, turabizi ko tuzagenda twumva kuko ni gahoro gahoro. Rero pasiteri, uyu mutwaro wawugize ryari? Ibivugabutumwa ritandukanye n'iry'abandi. Unabwira abantu iryo vugabutumwa ngo ni irihe, kuko twababwiye ko ufite ivugabutumwa ritandukanye n'irisa n'iririho none. Cyane. Murakoze cyane. Nta vugabutumwa risha, ivugabutumwa ni Yesu wapfuye akazuka. Iryo ni ryo vugabutumwa dusangiye twese. Gusa ikibazo cyabaye ni ubundi butumwa bwaseseye, ariko buturutse mu bintu by'ubuyobe. Ubuyobe bwegamiye ibintu bimeze nk'ubuhanuzi, bibamo ibintu byo gushamburiya, bibamo ibintu byo gutuka ababyeyi no kubahohotera no kubica, bitwaje ibintu by'amarozi. Nibyo rero twakeneye ngo dukosore. Urabona abantu bagize iminsi bakijijwe, bagize iminsi basenga Imana, barize, n'amazina yarazamutse, abantu babaye ba aposo, ba bishopu, intumwa n'ibindi ntazi. Rero ntabwo dushobora kuzamura amazina gusa, ahubwo dushaka ko habaho no kuzamura imikorere, abantu bakagira imikorere myiza
imeze nk'iy'abantu bajijutse mu by'Imana. cyane. Murakoze. Ikibazo canje kurikira ca mugenzi wanje ni ikibazo kigira giti ese uko abantu benshi ku macano uko tubona bavuga cyane kuri social media niho bakunda kubivuga, abantu benshi abakozi b'Imana bamwe na bamwe tuzi nk'aba evangeliste, hariho abapasiteri baza bakavuga ati wewe ushobora kuba uri nk'umuntu wacanganyikiwe, ushobora kuba uri umuntu utakiba ku murongo w'abantu, ati kubera ko uhakana ibintu bibaho. Ese ibi bintu byo gushamburiya birahaba cyangwa se ntibibaho? Uburozi bubaho cyangwa ntibubaho? Urakoze cyane. Ku bijyanye n'abatumva izo mvuga ntabwo nabarenganya. Urabona abantu bose ntibagira umwete wo kwitegereza ibyo barimo. Hari umuntu ujya mu bintu atabanje kwitegereza, rero abo ntacyo nabavugaho. Icyo nshobora kuvuga, warumbajije ngo ese ngo gushamburiya bibaho? biriya bintu batubwira ngo bashamburiye. ariko ntabaciye mu ijambo, pasiteri araza kugera kuri iyo point. Narimbajije ikibazo sindumva igisubizo cyacu. Pasiteri uhagurukana ari no vugabutumwa, uratubwira numva unenga ibintu bibiri. Turabanza duhere ku cy'abahanuzi n'abashamburiye, tuze kugera kuri pointi yo kuvuga iby'uburozi. Uburozi uvuga ko butabaho, ugasobanura uburozi icyo ari cyo, kugira ngo ni hako ukatubwira ko ibyo tuza twita uburozi atari byo. Uyu mutwaro waje giheke, waje ryari kugira ngo uhaguruke? Kuko urasa n'umuntu waje guterwa amabuye. Uko mbibona, wabitewe n'iki? Uyu muhamagaro wakujemo ryari? Ni iki cyabigusunikiyeho kugira ngo ubikore? Murakoze cyane. Kugira ngo ntekereze gukora ibi, hari ibintu umuntu akora bashaka gukeka ngo none ni n'amavyuze, ariko ntacyo bipfana n'amavyuze. Ahubwo ni umutwaro twagize nyuma yo kubona uyu mutwaro wamfashe ku kiriyo cy'umuntu wari wishwe, umubyeyi asiga abana, noneho mu gahinda k'abana basizwe n'umubyeyi arengana, niho havuye uno mutwaro. Mbega aba bahanuzi twita abahanuzi bashamburiya, bashamburiye umuntu ngo barangize bamwagiriza uburozi, ngo barangize baratambuka baranamwica. Ba bandi ba nyiri hari vensi imwe zivuga ngo ntimukareke ngo umurozi abaho. Numvise n'umuyumba ayisoma. Iyo niyo vensi basomye ngo bamare bica umuntu bamurenganya. Aho niho umutwaro wavutse. Tibwari n'ubwa mbere bigeze no kwica abandi babyeyi aho bita muri Byura. Noneho bigeze no muri ho plateau bahabica abantu. Niho umutwaro wavuye, kugira ngo dushake ukuntu dusenya kiriya kinyoma, kiveho gishire kiba amateka. Ibi abatabizi, hari abandi babisenye. Abazungu nabo bishe abantu benshi mu Buraya muri 14e siècle. Niho kino gitekerezo cyacica abantu, none niho cyavutse. Urabona isi yabayeho kera, kuva mu itangiriro kugeza Yesu aje yapfa. Hanyuma tubona kuva kuri Yesu kugeza kuri 14e siècle hari hashize imyaka 1400. Ni ukuvuga ngo nyuma y'imyaka 1400 nyuma ya Yesu nibwo ino ideoloji yavutse, izanywe n'abazungu ngo imare batangira kwica abantu. Noneho rero ibo kuko abazungu ni abantu bazima, ikintu iyo kije kikaba kibi baragisuzuma, bagisuzumye basanga ari ikinyoma baragica kirashira. Noneho rero gisigara muri Afurika, ariko bitewe n'ubujiji. Uyu munsi rero nicyo tuhaye duhangana naco. Abandi bo bamaze imyaka cyashitse kera ntibabiheruka. None se pasiteri, kuvuze ko wagize umutwaro ku kiriyo, abantu baraje barahanura barashamburiya umuntu, hanyuma yaje kwicwa se n'abo bantu cyangwa yaje kuzira
ko bashamburiye, ntitwamenye icyo uyu mubyeyi, niba ari umubyeyi, ariko ni umubyeyi, yaba ari umubyeyi w'umugabo yaba ari uw'umugore, ni umubyeyi. Uyu mubyeyi yapfuye azira iki? Ukidusobanuriye n'abakunzi bacu. Murakoze cyane. Urumva aba bashamburiye babanje guhanura ngo ni umurozi, barasubira barahanura ngo agiye gupfa, ngo bamare baragenda baramwica. Baramwiyicira kugira ngo bwa buhanuzi kugira ngo bwa buhanuzi bukunde busohore. Twebwe duhora twumva, nubwo nyine amiga yawe akenshi na kenshi yasakaye muri ibi bihugu bitejeje imbere, naho k'iwacu umurenge hasubiye nk'inyuma, atari ivugabutumwa ryabereye mu giterane cyangwa se ryabereye mu matorero waryumva, ariko hano no mu nzu uri gukurikirana abavugabutumwa kuri televiziyo. Ese iri iwacu na hano ni nayo myuka ikiri ahangaha hafi muri twebwe nyine, uko bavuga ngo nyanaka ni umurozi, umuntu akaba yahaguruka agafunga itwiwe akava muri wa muhanda ngo ahunze umurozi. Ese wewe ntiwemezanya yuko abarozi babaho, cyangwa uza wemera ko abarozi babaho, ariko ibi byo gushambura ibiheko n'ibindi arizo uza unenga yuko bitabaho? Abarozi babaho, Bibiliya irabavuga, nanjye ndabemera. Gusa icyo tudahurizaho n'abantu, abo bita abarozi si bo Bibiliya yita abarozi, kandi si bo nanjye nita abarozi. Njyewe abo Bibiliya yita abarozi nibo nzanita abarozi, ariko tugira abandi barozi bava muri ya ideoloji, abandi abarozi bo gukeka. Njyewe abo barozi bo gukeka simbemera. Abarozi rero Bibiliya ivuga ni abantu baragura. Kuragura mu yandi magambo ni uguhanura. Iyo uhanura uri umupagani bakwita umuragwa, wahanura rero uri umukristo bakakwita umuhanuzi. Noneho rero ibi dutekereza ngo abarozi ni abo guhiga abantu, icyo ni ikinyoma. Ni ikinyoma. Abarozi ni abapfumu babesha abantu ngo ko barabahanurira, ko barabacira imanza. Abo nibo barozi nemera. Rero bano bo mu bwoko bwacu, twebwe ibintu aba baketse, iyo uza kureba umugore wirabura ngo araketse, kiriya ni ikinyoma. Ese pasite, muri aba bantu berekwa, ntihoba harimo abaza berekwa abarozi ariko ntibashamburiye bakaba bosenga? Abo ngabo tureke, mbese icyo nshaka kuvuga, hari abashamburiye bagateza abantu ibibazo, abo tubareke. Ese izi timu zibiri tuvuge, hari abayumbe babiri, uyu yarasenze areretswe, takubwiye uwakugiriye nabi, ariko wenda akuye igiheko mu nzu, igisubizo kirabonetse. Uyu wundi wa kabiri araje aravuze ngo ni nyoko bukuha ukugira ko ni mukeba wawe, ni umuturanyi, agasiga bateranyije, kandi n'igisubizo n'igishaka kibi, ariko wenda yateranyije. Ese uyu wa mbere si umuyumbe w'Imana, uwo nguwo si umukozi w'Imana? Iwe gusa bavuze ati muno harimo igiheko kiri mu ntebe, agafata umupanga agashanyura agakuramo, yarangiza mugasigara muri amahoro, ntagire uwo yagiza ko ari we wagishizemo. Uwo muntu umupinga hirya. Urabona, igiheko ni ikigirwamana, tikizacumva, tikizakibona, tikizacicara, ntikizakibyuka. Iyo kiryamishe ntikizakivaho. None se uriya wagitumye ntaba yagihaye burifingi y'icyo gikora? Uyu nticyomwumva, yo kivugisha nticyomwumva, amatwi yacu ntazayumva. Nyiri kugituma tiyo gituma ngo kimwumve. N'isi y'umwijima cyo mwumva. Ino si y'umwijima rero ni isi yubatswe n'abajura. Abajura baremye, ntuzibona nk'izi za karande, ziriya za karande ntazibaho, ariko ni ubucuruzi bw'abahanuzi b'ibinyoma b'amabandi. Nibo baza babesha abantu ngo ibiheko bibateza ibibazo, nibo baza babesha abantu ngo abasekuru bapfuye, ngo za karande, ariya yose ni amakuru y'umwijima, ariko ahesha abantu inyungu n'ibyubahiro
babikorera kugira ngo bashake amafaranga n'inyungu ariko ntabibaho. none iyo aje ku rugero mukabura ibyangombwa akabitorera ku wundi musozi kandi atawutuyeho bakwa icyo bita kwabura. kandi si hano mu mujyi gusa kibereye na ruguru byabagaho, ugasanga ubitse ikintu warangiza ukakibura kandi ariwe wakibikiye wenyine. umuntu akaza wenda ni nko kuri Karongi dukoreshe nka Karigenzi ku rugendo, se yajya ni Karigenzi akamaza yagera Kinyawarimba cyangwa yagera nko mu Gahwera akavuga ngo iki kintu n'iki kiraha kandi aho cyabereye kiyari ahari, ugasanga nyine niko kimeze. Fasite uwo muntu ntaba ari mukuri, kuko ganjendi mukumva uvuga ko nta muntu woshamburiye ari mu nzira y'Imana. nta muntu n'umwe ushobora gushamburira abiheshejwe n'Imana. nk'iki kintu uvuze cyo kwabura, Zaburi ntikizi na Bibiliya ubwayo yose ijambo kwabura ntaribamo. ibi nibyo bazabita imigani y'abasaza n'iy'abakecuru Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ntakayemere. none se Yesu ntiyasize abwiye abigishwa be ko basigiye ububasha bwo gukora ibiruta ndetse. Urabona Yesu yakoze ibitangaza, yazuye abapfuye, yakijije impumyi, yakijije abarwayi, intumwa zikomerezaho. izi ntumwa rero zambaye umwuka wera zikora ibitangaza, ariko nta wambaye umwuka wera ngo ashamburiye. ariko Yesu yasize avuze ko bazakora ibitangaza, asize atanze impano. izo mpano zaje ku ntumwa, uburyo zakoranye n'intumwa nibwo buryo ko Bibiliya ivuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. ni ukuvuga ngo Yesu twubatse ku bya Yesu n'iby'intumwa, aho zagarukiye ntituba tuhatambuka. ba Pawulo ntibigeze bashamburira, keretse umuntu ufite icyo apfana n'abantu b'irurenge, umuntu utaraturanye n'ababembe n'abapfure. ibiheko tuza twumva. jewe hano ejo muri iki cyumweru hari umuvugabutumwa ndetse nigeze no guteranira n'iwacu. umuvugabutumwa dusa nkaho twemera cyane, habe n'iyo yanezerewe azamarira ukabona nyine afite umwuka mwinshi. none numva aravuze ngo ibi bintu uzi utubwira by'ibiheko, ati uriya mugabo yaracanankiwe, ati je ndabihagazeho n'ukuri, akaza arahira nyine n'Imana akavuga ati ni ukuri ibiheko bibaho, kandi ibiheko bigutega bikakugirira nabi. ibiheko nibyo bibujije abantu amahoro, igiheko cyo kuza kuja hanze, igiheko cyo kuza kubyara, igiheko cyo kuza cyotuma umwana wawe apfa, igiheko cyotuma ubwira n'ibindi bibazo nyine bigiye bitandukana n'ibindi. ese kuki wowe wagize ishurirwa ringana gute kugira ngo ubone ko ibi biheko bitari ibintu bishobora kuduteza ibibazo? urabona imana z'amahanga yose, za Bali, za Dagoni, za Ashera, ibyo abantu bambaraga byose by'ibigirwamana, Bibiliya yaratubwiye ngo ntibizabikora, turabyemera. ariko ni nkaho iyo vensi ya Bibiliya zisa nkaho itazayambuka, zisa nkaho zigarukira kuri douane. ibigirwamana byo ku isi byose ntakiza gikora, n'igiheko rero kibamo. uyu uhamya ko igiheko gikora ni nka ba bahanuzi ba Bahari bavuga ko Bahari ikora kandi idakora. n'uyu uzi uhanura ko igiheko gikora ni umuhanuzi w'igiheko. ese noneho je ikibazo nza nibaza nyine ibi by'ibiheko ibyo duhora twuzuva kandi twogiramo ibibazo byinshi, ariko hari ikibazo kimwe ngiye kukubaza hejuru y'abantu. ese aba bahanuzi je nabonaga nk'iwacu ntabwo nigeze mbona umuntu ushamburiye, ariko numvaga ngo umuntu yahanuye agahanura neza ntavuge, akavuga ibintu nyine gusa, akavuga verbalema nyine akavuga gusa, akavuga ati hano muri uno muhana hari yagiye kuba ikibazo runaka, hari yagiye kuba ikibazo runaka, nyine akaba nawe nabwira ati bagenzi banyu nibo bibateza, ariko nyine bikanaba bimwe bikaba n'ibindi ntibibe. ese bari abahanuzi bo ubavugaho iki? nabo ni abatateri kimwe n'aba bandi bashamburiye ibiheko tukabibona kuri za kamera, cyangwa ufite abo wemera? umuhanuzi wese werekana ko ikibazo umuntu afite kiva ku wundi muntu ntibibaho mu mateka.
twebwe duhigwa na satani duhigwa n'abadayimoni ariko ntabwo duhigwa n'abaturanyi. none se pastor hari ubwo turabona satani turabona n'Imana byose biza bica mu bantu. Umuntu yokugirira neza Imana yokugirira neza ibicishije mu muntu, satani yokugirira nabi ibicishije mu muntu. Satani aza duhiga ntituramubona, ariko iyo uhuye n'umuntu akakugirira nabi uza wamuvuga ngo ko mashitani ngo uyu muntu noneho iyi satani imuteye n'inyabake. Aho wari uvuze ngo duhigwa na satani ariko ntiduhigwa n'abantu. Satani yobacamo kimwe n'uko Imana ubu nyine yogira uwicamo akambara iki agakandira ku kanyenyeri. Urakoze cyane. Uburyo satani zica mu bantu, irashobora guca mu muntu akakwiba akoresheje tekinoloji. Ifaranga zawe ziri muri M-Pesa akazijana, iyo ni tekinoloji. Yofata amafaranga n'amaboko, ariko nta buryo Bibiliya ivuga bubaho umuntu uryamye mu wiwe uburyo wikingirana ugatuma ibyago mu yindi nzu. Ayo mateka ntabaho, ni histoire z'ubujiji. none ko Bibiliya ivuga ngo tugwana ngo n'abadafite ikihajya inyama ntiturwana n'abantu, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ntabwo turwana iyo myuka mibi ikora gute? Iyo myuka mibi turwana nayo ikora mu buhe buryo? Iyi myuka mibi ni satani wohereza imyuka mibi ku muntu ikakuzaho direct ivuye kuri satani. Nta kuntu yoca mu wundi ngo ntabwo izibanza gutaransiferinga ubundi nawe ayikugezeho. Nagiye numva abantu bamwe mu bantu bakomeye ntavuze amazina ngo erego ngo nta muntu uzi uroga umuntu badafite icyo bapfana, ngo umuntu ugira kode y'ubuzima bwa mugenzi we ngo ni umuntu wo muri famiye. Imbebaga yo hanze zizanywa niyo muntu. Noneho hari imigani itari ijambo ry'Imana muze muyirezerwa. Uyu wavuze ngo ubuzima bw'umuntu ngo bufitwe n'abantu bo mu muryango, uretse ubuzima habe n'ubuzima bw'inyoni. Yesu we yerekanye urugero aravuga ngo ibishwi bibiri ngo biza bigura ikuta rimwe, ngo ariko muri ibyo bishwi ngo nta na kimwe gishobora kugwa hasi gahunda itavuye mu ijuru. Urabona Yesu yerekanye ko habe na gahunda y'inyoni itaba mu kuboko k'umuntu, iba mu kuboko kw'Imana. Rero abantu baravuga ngo habe n'agasatsi ngo nta kuva ku mutwe ngo gatibuke atari ijuru ryujuje gahunda. Rero ibi zo gutekereza ngo gahunda y'ubuzima bw'umuntu iba mu kuboko k'undi muntu kibiba. None iyo igare ryawe riciye mu wundi muntu akakwica atakwicishije uburozi, ataje ngo akoroge gukina akaguha isumu, ndanga isumu iyo urayemera, uwo muntu kujya wavuze ngo nta n'agasatsi kova uko Imana ibimwemereye akakwica. Ngira ngo twebwe dufite uburenganzira busesuye bwo gukora nk'abantu. Umuntu agira uburenganzira 100% kuko ku muntu Imana yaravuze ngo yagushize icyiza n'ikibi imbere ngo uhitemo. Umuntu iwe agira uburenganzira bwo gukora icyo yumva ashatse ku muntu, ariko satani ntagira ubwo burenganzira. Satani wo kugira ngo agukoreho aza abanza agasaba uruhusa. Ni ukuvuga ngo twebwe turarusha satani uburenganzira ku isi. Satani azatwifashisha kubera ko adashoboye kugirira n'aba bantu, twe turamurusha ubushobozi. Ariko buno buri fizika apana bwo mu mwuka, mu buryo bw'umubiri ushobora kwica umuntu mu buryo bw'umubiri. Satani yabuze uko imwica ikakwifashisha. Ariko ibi byo kuvuga ngo satani ngo we birakwifashisha ngo ufate amapepo ngo uyaguheze uyatware, ibyo ntibibaho, ni amateka y'ikinyoma. Dushobora kuba twarayoze turi benshi, dushobora kuba twarayoze turi benshi mu Banyamurenge. Yuko nje impamvu mvuze ngo dushobora kuba twarayoze n'imbagaro yuko je abantu benshi nzi bakomeye twemera nk'abahanuzi, ndetse na bamwe twona bavuga no mu mazina bazwi nk'abagatako n'abandi batwemeza ko ibihe kubikora, batwemeza ko uburozi buhaba, yuko bazavuga none kera wafashwe ntabwo
oya yega tubanza tuvuge ubwo burozi Jewe noneho jewe sinagira ukiri nari naho nkiyambaza ngaho. nari nkiyambaza Ingahe je hari banza nari umuntu umwe numvishaga wambwiye kera ampeza story we na pasiteri mwakumbuye ayayi ampeza story arambwira ngo iwe ngo iwabo bari batuye mu nce za Mibunda nyine uzi uko mu Mibunda habaga inkuba nyinshi barababwira ngo inkuba izokubita mwaho nyine bibagire nabi ariko bizaba bivuye ku muvandimwe wabo runaka ati none mwebwe nibimara kugenda gutyo kugira ngo uzobone abandi bana nyuma y'abo ngabo uzohunga uve mu muryango wanyu ngo uwo mugabo nyine arimuka arahava aja mu kandi karere ashika yahabonera abana ariko nyine urumva iwe ndetse iyo twari tuvuye nyine kuri iyi topic yawe arambwira yamambwira ati weweho nimba uhanaja no kuzumva wayobye ati yuko uburozi burahaba n'abarozi barahaba kandi bashobora kukugira nabi mu nzira zose bakwicisha inkuba cyangwa se bakakuroga nyine ugapfusha abana cyangwa se bakaguha nyine ibintu bene ibyo ngibyo none se wewe kuva n'iraruguru ntiwemezanya n'aba bantu baza bava mu muryango bakaja ahandi ngo bahuze uburozi kandi hari abantu baza bimuka mu karere yagenda mu kandi agakira agakira pe nimba yararwaye nigeze mbona nanjye undi mugore babwira ngo uzimuke wunge uva aho hantu aragenda nyine arakira ese nk'ibyo bintu biba bisiguriye urabona ku bintu bijanye n'ubuzima ni ibisanzwe twe twabonaga abantu bava ruguru agiye ku bitaro yika Uvira akamakirira Uvira yahura n'akazuba gusa akamakira hari indwara zimwe ziza zijana n'amakirima wahindura kirima kirima hobaho kirima ku rugero y'inyawarimba no mu Karingi cyangwa no mu Madera iyo kirima no indwara natwe dufite izo twagiye turwara turaki rero yagaruka akagwara yagaruka hahandi yasaba kugwara ni ukuvuga ngo haba okay wari ushatse kuvuga ngo inyawarimba twe twatunze inka iwacu inyana zahoraga zirwara zikarwara indwara bita ngo ni karumburumbu wayikura imuhira wapfa gusa kugenda wagera ahantu iyo ndwara inyana ikamikira ukishoreye ikamifunga zahoraga zuta ikamifunga ukishoreye ni ukuvuga ngo rero uburyo hari ibirere bigiye kandi zombi nizo muri ho plateau ariko ibirere ubutaka bugiye butandukana hari ahantu ushobora kugirira ikibazo wahava ariko bitajanye no kuvuga ngo biba bifite icyo bipfana n'abantu kiriya ni ikinyoma nta ndwara ifite icyo ipfana n'abantu none urashaka dusobanurira umurozi uzi uwo ari we kuko njyewe hari ahantu tuza twumvikana nawe bijanye n'abashamburiye ntawubamwo kubera ko icyo cyo njyewe si iyo pointi cyane siyo ahantu nari ntegereje kurindira ni ku ijambo rivuga ngo umurozi twabonye abantu benshi ku macano bagenda bashiraho intuza bavuga ngo wa mugabo uzuhakana ko nta murozi ubaho wa muvugizi w'abarozi noneho twebwe sinzi kuko tuziba none se ushaka ni gute uvuga ngo nta murozi ubaho kandi na Bibiliya ivuga uburozi mu Bagalatiya bazavuga uburozi mu ngeso za kamere akavuga ngo kuroga ibiki ese iryo jambo ni abahe wemera kuhakana bano bakecuru bazadindika abantu n'abasaza babamo kandi ngo abarozi b'abasaza bo abarozi b'abagabo mbese wapfa guhura n'umugore hariho nageze numva bavuga ngo agira inzoka ngo azagaburira ngo mugashiga ahantu ngo mu mugoroba ngo akama zikusanya zose ngo agahamagara ngo zikaza ngo zigafata breakfast na lunch na supper twakuze kandi nawe turahamya ko ibyo bintu nawe wari ubizi mbere y'uko intuzi aho tuzi ibimuri we ntabyo mwigeze mubona iwanyu muvuye gutarama bikaba n'andi makuru tuba dufite n'ayandi moko bari abaturage jena hari ahantu n'abanye n'abareka nyine dusa naho twataje nk'ubuzima tubana hafi bakambwira ngo ibo ngo wagira uburozi wabo bakavuga ngo ibo bashobora ngo gukoresha umuntu
wakamujana iwabo kandi ngo agashakana mugabo kuraguza aho ka wa mugabo wageze uhamagara inzoka ruguru akazihamagara yagukomye yazi ikagira isoni ntimurebe. Pasiteri udusobanurira aho hari umuhungu w'iwacu turi ku barozi, hari umuhungu w'iwacu bigeze ngo baza kuroga ngo aramudindika ageza mu gitondo, ngo ageza mu gitondo jewe icyo ndahamya sinamubonye ni amakuru, ariko uwo muntu ngo bamuhamagariye abandi baramubona. amakuru y'akayo ngayarahaba tuza turyama uza numva epfo nyine ziba nari ntuye ngo bigeze kugira nyine ikibazo mu rugo, ngo abasenga nyine baramubwira ati umuntu uzi ukuroga mu gitondo kare kare uramubona ahangaha. akunda kubyukira iw'abandi. tuza twama turyama bakatuniga none ngo nta murozi ngahe dusobanurira ukuntu nta murozi aho. Ikindi dusobanurira turacari ku ijambo ryo twebwe ukuntu tuzi ko aba abarozi bamaze abantu ugasanga barasaza umuntu bamumaze. None pasiteri uraje ati mugende muryame mushaka muza mukinga gusa kubera kwirinda abajura, ariko ibindi byo dusobanurira ico kintu. Ibyo bintu tubivuze ari nka byinshi ariko ubidusobanurira ijambo rimwe nubwo tuvuze byinshi ariko nyine dusobanurira umurozi wari we. Murakoze cyane. Buriya twagize sinzi nimba twobyita ubuhanya. Urabona mu bwoko bwacu nta mupfumu tukigira, nta hantu na kamwe twebwe njyewe niga kumenya ubwenge, nta mupfumu nigeze mbona mu bwoko bwacu. Twiga kumenya ubwenge twasanze abantu bose baza bakora amakwe. Ayo makuru murayazi. Hari igihe kigeze kubaho nta muntu umukene umutunzi, mbega ni ukuvuga ngo imico y'ubwoko bwacu bwose y'igipagani yari yarashize. Rero kubera ko twebwe tutazi gutandukanya, twaretse igipagani cyacu dufata ibipagani by'abandi. Ndaza kubabwira abantu bita abarozi muri Bibiliya, twavuze ngo bari abantu baraguraga. Bibiliya ivuga ngo ntukaragure ku mupfumu, ntukaraguze ku murozi, cyangwa se ngo uje ku mushyitsi n'umucuni abo bose cyari kizira ku Mana. Abo ni abantu bahanuriraga abantu bari mu isi y'umwijima. Twababwiye ko uburozi buvugwa na Bibiliya ni maji. Maji ni nka kuriya dushobora kuvuga Bibiliya. Urabona Bibiliya ikoreshwa n'abapadiri igakoreshwa n'abapasiteri, si uko? Diferansi iba hagati ya pasiteri na padiri ni amazina, ariko umurimo wose ni uwo kuyobora abantu mu bijyanye n'iby'Imana. Ni ukuvuga ngo umurozi nawe n'umupfumu ni umuntu umwe, ni amazina. Umuntu niwe uzi uhitamo ngo yiyite umurozi, undi agahitamo kwiyita umupfumu. Twe twagiye tubabona abo twari duturanye, umuntu yagaze ayamaze ati niye koko none iri murozi, ati ndi kabuhari. Niwe wihitiramo, nta matiyere ushobora kuvuga ngo zana matiyere yawe ukoresha nk'umurozi iri difera y'umupfumu akoresha. Urabona abarozi b'abazungu bakoreshaga bose maji. Maji y'umurozi ikitwa sorcellerie, maji y'umumajisiye wundi ikitwa maji. Ngisubiremo jewe ukopi. uburozi bw'umurozi w'umuzungu yitwaga sorcellerie, ariko ni maji yabaga yitwa iki? akabaga umusorsi, akitwa sorsi, ariko matiyere akoresha ni iki? Ni maji. None so umurozi siwe sorcier mu Gifaransa. mu Kinyamurenge kugira ngo ujye uburozi, umurozi akoresha uburozi. N'umupfumu bose matiyere ni imwe. Narivuze ko maji y'umumajisiye bayita maji, ariko bose umwuga ni umwe.
umwuga bakoraga wari uwo kubesha abantu wari uwo guhiga abantu. Ibi tuba numvise hariya kuri kamera ngo umurozi ngo aza akorana inama na satani. ni abakozi ba satani. Ba sogokuru bari abapagani ariko ntawigeze abona satani. Ntawamubona, azaza mu bitekerezo agapuratika. Ugapuratika fizikema ariko ntubonana nawe ngo aguhe briefing. Si mu bitekerezo se, ni mu bitekerezo, akuzira mu bitekerezo. No azaza mu bitekerezo. Urabona nk'ubu hari ibintu byoroshe, dufite abarozi bakora physically no mu makanisa. Umuntu araja Nigeria akagura maji, akaza mu rusengero agahabwa umwanya agakora, agakoresha maji. Ari abangaba bahwereza abantu, ari abangaba bakura za karatesi mu makoti n'ifaranga mu birato. None se nibo baba barayishizemo ko ko ashobora kunyerekwa agakuramo karitesimu kandi atarayishizemo. Reka tujane ku murongo, tujane ku murongo. Ntabwo ariho abantu bumva cyane, ariko tujane ku murongo. Twari tuvuze ngo kino kibandura kiza, umuntu aragenda akagura maji akayikorera mu rusengero. Nubwo yaguze maji ntabwo yabonanye na satani, ni maji yagiye aragura aho bayigurisha. None se ushobora kutubwira ko abo bamaji ari bo bamwe tuba tubonaga nijoro, ugasanga umugore akakubwira cyangwa se umugabo cyangwa umwana wamurasaze nijoro? Ni maji baba bakoresheje? Hariya ntaho biriya ntabwo ari maji. Ni ukuvuga ngo maji ni nk'ibingibi by'abarega bazavuga ngo ndahagarara hano nisange iwacu. Ibyo kandi ntibibaho. Ni amateka y'ikinyoma, ni histoire z'ubujiji. Iyo ubukene butumereye nabi Nairobi, tuba turi Canada n'ahandi. Tuba twaragurutse bija kuba. Iyo ugezeyo nta byangombwa ufite, ni ukukuboha ukaburana iminsi ngaho. Uridekarara. Ni amateka y'ikinyoma. Ni ukuvuga ngo aba barozi baba mu bitekerezo byacu ni ikinyoma. Bibiliya ntabwo izayerekana umurozi nk'umugabo. Ni ukuvuga ngo umwami yarose inzozi akibaza ngo ese ni bande bantu b'imfura no kwifashisha. Abajaga kumurangira bamurangiraga umupfumu n'umunyabwenge n'umurozi. Abarozi bari kuri lisite ya mbere uku twebwe abana bacu bazagira ibibazo bakaja ku bayumva. Abatazi Imana baza baja ku barozi. Abarozi si abantu bo guhiga abantu. Ni tara, ni umwuga usanzwe ariko w'igipagani. Igituma Imana iwanga ni uko baza babesha. Akazi kabo ni ukubesha abantu. Ubu nyine ako kazi aba gafite. Cyane mu bwoko bwacu nta mupfumu dufite uzushuka abantu. Abantu dufite bakora uwo mwuga bakorera mu nsengero. Abenshi bafite amazina y'abaposo, abandi bafite amazina y'abayumbe, ariko bakora iki? Bafite maji. Ariko viziyo yacu muri make ni ugukura igipagani mu rusengero. Mu ikanisa hasigara ijambo ry'Imana. Si ugukura igipagani mu rusengero gusa, ni ugukura igipagani mu miryango yacu. Apana kuvuga ngo umumajisiye aza atera mu rugo, akora iby'imaji, asatura imisego, asiga guteranyije n'ababyeyi ahaye abesha. Urwaye malariya ni malariya, urwaye ruvutura ni ruvutura, urwaye abadayimoni ni abadayimoni arwaye. Ntarwaye nyirabukwe, ntarwaye nyirasenge, ntarwaye muvazi. Ahubwo ukoze kuri ako kantu abadayimoni bazatubwira ngo tuzategana ba musheri wagwara waba kugira nyine trouble mentale akamagana yogose byakugize. Ntaco ba mushenge ntibaza abadayimoni baza barara. None se pastor, iri jambo Bibiliya ivuga ngo nimba ari ububasha mbasigaye ngo muzakandagira inzoka na scorpion. Nimunajya ikintu cica ntaco kizabatwara. None izo nzoka na scorpion ni ibiki? Bisigura iki?
inzoka Pawulo yagiye mu ivugabutumwa igihe ahaye akomeza incira n'inzoka igira isumu nyinshi yakubise intoki mu mfi ahatoragura ahita afatwa na ya nzoka ngo arangize yari inzoka irangamye cyane nta nubwo yamufashe mu murekure yaramufashe irarereta arayizana gutya ayirekurira mu muriro ngo arangize barareba ko abyimba ntiyabyimba baravuga ngo ubwo atabyimbye ngo agiye gupfa akenyutse barategereza ko apfa ntiyapfa ngo areke gupfa baravuga ati yemwe uyu muntu ni Imana bashaka kumuramya arababuza atoya Imana iba mu ijuru izo nizo nzoka yavugaga uri mu ivugabutumwa inzoka iragukoma isumu igahita tigira icyo igutwara kubera ko uri mu butware bw'Imana ntabwo ari ukuvuga ngo zino nzoka z'abamajishe zo tuzi ubona bazihambiriye mu ijosi nta sumu zigira nta bwenge zigira nta kibazo ziteye ariko iwe yaravuze inzoka ziriya ni zishobora gukoma umuntu ko ntacyo zizabatwara kubera ubutware bw'Imana buri kumwe nawe noneho abantu ubwari bw'ubutumwa bwiza biza bikunda kumvikana kandi aba bantu twita abayumbe cyane cyane nibo batuzahaje muri bino bihe kuko ntitunabavuga ubu nyine mu kanya gato baratangira kubarika mu musaza abantu bitwa abayumbe kenshi na kenshi nibo bazasanga uzoza uvuga abayumbe bashamburiya nibo bamaze ingo kandi baratubwiye bafite igurupe imwe itazi iby'ababo babamo bafite igurupe isenga itegereje Yesu bakagira n'igice cy'abajura kiriya kigendana ibiheko icyo rero aricyo uzoza usibura kugira ngo utabagonganisha ese pasite ko bigeze ngo kugusengera wagize ikibazo nyine watewe n'abarozi baragusengera amaso yagize ikibazo twabibonye wowe ntiwabibonye narabibonye kuri channel imwe hano Mojatu umuyumbe arabivuga ni n'umuyobozi w'abayumbe aravuga ngo ikintu cyamutangaje ngo ni uko uzi uvuga biriya ngo kandi ngo baragutabaye ngo byoba byarabaye noneho iyo tubabwira ko izi nsoresore zishamburiye ari amabandi kubeshaga umubandi kubesha ntabwo bigoye umubandi kubesha ntabwo nigeze sindarwara amaso kuva mvutse sindaja no ku bitaro kwivuza amaso ariko abayumbe nyine ukuntu ari imvuza abashamburiye pasiteri rero twese turangiza dutanga umuntu atanga amahoni yiwe ya nyuma mugenzi wanjye aravuga uko aza abyumva pasiteri atubwire ko abona nimba abona bizakunda kuko twakomeje kubona afite intambara nyinshi kandi noneho nje cyantangaje ni abapasiteri bari mu nibo cyane babihagurutsemo umupasiteri yahaguruka hari uwo nabonye ejo bundi avuga ngo ni ibintu bibiri ngo niba utari umuvugizi w'abarozi uriwe ngo cyangwe ibintu nk'ibyo rero pasiteri urabona ibi bintu kweri hari impinduka zizaba muri sosiyete yacu ari njyewe ubanza nta kibazo nje ku ruhande rwanje icyo mbona bazavuga ngo ibuye rigaragaye ntiriba rikicisha isuka kuba byaramaze kumenyekana ko uyu mwuga wo gushamburiya ari umwuga w'amabandi w'abatekamutwe w'abajura bikaba byaramaze kumenyekana nubwo bashobora kuvuza induru si irya mbere igihe Pawulo ageze muri Efeso yasanze abantu bahoraga bungukira mu kigirwamana bita ngo ni Aritemi ngo ashike arababwira ko kitazagikora ba bacuzi barasara ariko byarangiye batsinzwe ndabizi rwose uko byararangiye twaranabivuze ko uwari utegeye amaronko mu gushamburiya atangira atekereza ibindi azakora abakuru b'amatorero nabo mutube hafi n'abasaje iki kibazo rwose tuzagikemure murakoze sawa murakoze twebwe dusoza inkuru yacu ikiganiro twakoranye nawe
Ah, ese jean akabazo ka mwishombaza ni kuri ibi ngibi uraduhamiriza neza 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 yuko abarozi batabaho, cyangwa se abarozi batubwira abana bajya wasobanuye abarozi bano bantu batubwira bano bashamburiya uratwemeza neza yuko batabaho? erega iyo umuntu ari umunyakinyoma n'icyo aba akubwira aba ari ikinyoma. Mm, Kuriya abashamburiza ari abanyabinyoma, na kuriya batubesha ngo abakecuru ni abarozi ni ikinyoma, ni ikinyoma. ni ikinyoma kibi. Amen. Je numvise ku ruhande rwanje. Bakunzi bacu, mugende mushire impungenge abakecuru bambaye ibitambara banakuza mu ikanisa ngo umuntu harimo umukecuru wambaye igitambara cy'umutuku ngo ni umurozi, kandi haje nk'icumi babyambara. Jewe numva neza ibintu pasiteri yatubwiye uyu munsi, abantu bagize ikibazo mu kutumva, ukamusanga umuntu arihanukiriye kuri YouTube avuze ijambo, kandi ibyo avuga ngo ni mwe barozi, ni mwe barozi kuko ni mwe muza muja Nigeria. Twabonye umukuru w'abayumbe Kayore abihamya avuga ko yabonye umuntu wakidoki, abandi bagakunguta za moshware, inyama bari bitwaje zikanga kuva mu materaniro bikagaragara. Rero nta mpamvu tutobita ko ari mwe barozi, kuko ni mwebwe mugenda n'ibyo mwita iki uburozi. Rero ibintu intambara urazifite, ariko bizakunda kuko ndahamya ko hari nk'abantu bamaze kugutelefona wenda bakubwira ko hari icyo bumvishe baba bava muri ubu buyobe. Ndangura bafite rwose abantu ni benshi bamaze kumenya ko ari ubutekamutwe, dore ko cyane ari namwe abagore bakundaga kuyitekaho, none mwarabavumbuye. uzi ko uzasanga ku cyumba cy'amasengesho nimba ari umugabo umwe abagore aba ari 100, aho nimba ari abaza kubesha mu rusengero tibavuga umugabo bazavuga abagore. Ni ukuvuga ngo nitwe twari twaraguwe, ariko abagore muzoza muza mwumva impanuro za pasiteri, mwumva ivugabutumwa agiwe yuko ni mwebwe mwari mwarafashe uruhande runini rwo guseba no gutotezwa n'abantu bashamburiya. Ubu ngubu dusoza ikiganiro cyacu, turashimira umutumirwa wacu wakoze kutwitaba, wakoze kubana natwe kuri none, dushimira n'abandi bose bakomeza kudukurikira, badukorera subscribe, like, share na comment. Mukomeze mudukunde, natwe turabakunda. Amahoro ya Yesu abane namwe. kandi pasiteri tuzamugarura. Iyi ni part 1, azagaruka dusobanurira byinshi, kuko tuzokunda ko mu kiganiro kimwe afite ivugabutumwa ni rirerire cyane, kandi ryubatse rifite ishingiro, apana guhagarara ku gatuti bivuga ibisambura amateraniro aho kuyubaka. Ibyo avuga bifite ishingiro, twarabibonye, turabahamya, nawe uri umuhamya. Hari abuzi iwanyu bateranyije abantu, hari abuzi bavuga ibyo badasa nabo, umuntu akava i Buganda ari umubanda, ari umujura, ruhagwa, yagera muri Kenya akaba umuhanuzi, tukaza kumenya intuza zabo nyuma. Bene ibyo ngibyo pasiteri yarababwiye ngo nimba ariko kazi mwari mutegeyeho, mukore akandi kazi, muheke ibage, musange abandi muri kariyeri, cyangwa mukore n'ibindi byobinjiriza, kubera ko uyu si umwuga wo gusenya imiryango, si umwuga kabisa. Mu rukundo tubane mu rukundo twese. Rero murakoze, amahoro y'Imana.